Prime Minister Narendra Modi and Firfiak Pole rol rala chet na do konga BRICS ram shwai tu te thopuya asom Brazil, Russia, India, China le South Africa le ramdang panga tho ho na BRICS thut khom voi som pasari na Brazil Rio de Janeiro khopuya ne meka Prime Minister Narendra Modi chuan khovelin har satna ato lian tak chu rol rala chet na thleng chin ani thu asoya tunaya Jammu and Kashmir Pahalgam in pongka na thlenga khan India chawin be atok lova khovel ral bungan na be ina ani awangin BRICS ram te chu firfiak pol tele rol rala chet na do konga tho puya asomani Prime Minister Narendra Modi chuan khoiram pu in heng firfiak pol te hi an thlop emo an thopui emo ani chuan an poi khoina mo an phur atul thu asoya mani ham thatnan emo ramle namtan emo po ni se firfiak pol te thlop le thopui chu engwang ma a pom thei ani lawa wangin firfiak pol sangoi zon pui ram tele heng poi khoina tuar tu te chu tho ho arem lauti asoya enghar satna le buaina thlengka ra po rem na le muan na chu mishing teta na himber ani awangin Mahatma Gandhi le Buddha zirtir na angin India chuan rem na le muan na kong azo zel don ti asoi Brazil BRICS summit na imeka mi somni paruk thi na kumin April ni somni pahnia Jammu and Kashmir in pongka na thleng chu na takin andem ti ansoi Brazil, Russia, China, India le South Africa baka Indonesia, Ethiopia, UAE, Egypt le Iran tho ho na BRICS summit voisom pasari na chuan thu chwa in trom siamin rol rala chet na chu an pom jam theilo thu le heng rol rala chet na dolet na konga thleibik nei chu an do hle ti an soi BRICS ram te chuan chan sang sang wanga khovel muntina firfiak pol te poi khoina thleng china poi khoi tu firfiak pol te le an mani thlop tu te chu mo phurtir an nia shem an ni theinan le heng firfiak pol te dolet na tura UN malak na Comprehensive Convention on International Terrorism din chung chang chu chakzo ka mala turin UN an phut ti an soya heti ro hian poi khoina thleng chin te chu ram le nam le sa khwana nen a in kung kai lo awangin soizom ani chin chu poi an ti thu le an du lo thu an soi Telangana a Sigachi Chemical Factory kang me chua ka thi chu somli pahni an tling to a midang paria chu chin sha lavin an la ommek Reporter talan ni danin kumin jun ni somthuma Telangana a Sigachi Chemical Factory kang me chuak wanga thi chu somli pahni an tling to a hliam som pali chu damdo in atanga chwatir an ni to a midang som paria chu damdo in enkol mek an ni a kang me chwana mun Sigachi Chemical Factory thoktu paria chu chin sha lavin an la omawangin kang me chwana huna zon chun zom an lani Vandoi na thleng chung changa hian Sigachi Chemical Factory thu nei tu te chuan factory a kang me chuak wanga nun na chan engemaw zat an om chu poi an ti thu soin mithi chung te le hliam te chu thei to pa chhomdol an ni tur thu an soya chan chuan na tho ko nga le kang me chuana a chan chuana a po thu nei tu te an thlop tur thu an lo soi to a heti ro hian kang me chuana chana report chen khatin damdoi songbol na khol reactor puawang anga an soi chu thubel chian dol lo ania thilthleng chungchang hi chui chian mek ania thu Thar omapiang puanzar zel ani tur thu an soyani Himachal Pradesh State Disaster Management Authority chinchia danin ruasurna sa wanga tuilian le leimin kai hnoya thi chu somsari pariat an tling to Himachal Pradesh State Disaster Management Authority chuan kumin jun ni somni atanga nimin thlenga Himachal Pradesh mun sang sanga ruasurna sa wanga tuilian le leimin kai hnoya thi chu somsari pariat an tling to a hliam za som panga omin mi somthum pasari chu chinsha lava an omawangin zon mek anni chinchia danin ruasurna sa hi Mandi district chuan tuarberin Mandi district chung bi ka mi som pasari an thi to a Kangra District chuan dotin Kangra District a hian mi som pakhat an thi to a National Disaster Response Force le State Disaster Response Force in chanchuan na hi an thok mek ani Himachal Pradesh Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri chuan Niming Khan Mandi District a chia na thlen na mun sang sang aton hu in Thar thedar tu te akom na a hewan doi na thleng wanga mi engemaw zatin nun na an chan chu poya ti thu asoya state sarkar chuan chanchua le chomdol na angai poimo hle ti soin inkalpo na kong pui poimo ping te chu titlang turin theitop chwa mek ani thu asoya mi puini tin mamo tuithiang lim le kol phetha chatlakpo ngai poimo masak zinga atel thu asoi Khochin thirlok na chuan Himachal Pradesh mun sang sanga naktik thleng khian ruasur na saba ka thlipui na tak le chunzom turin apuanga Sirmor Kangra le Mandi district ta chuan red alert ti chuani in mi puite chu film khur tur le inral ring tur sha tir anni fakna hun ilo manglok ang u
Russia in nuclear program chungchanga Iran thopui chunzom antum thu asoya tunaya US le Israel in Iran nuclear hunpui anbe na chu Russia in adem ti asoi Rio de Janeiro khopuya BRICS summit nei meka Russia le Iran IO te chu Nimin Khan an India zo hian Russia foreign minister Sergei Lavrov chuan tunaya Iran le Israel in beina Israel le US in Iran nuclear hunpui an bitum chu adem thu asoya Iran nuclear program chu UN hnuaiaram shang nuclear program vil tu International Atomic Energy Agency endik na hnuaia him taka kalpui ani awangin Israel le US in Iran nuclear hunpui an beina chu UN Charter le International Humanitarian Law bo chiatna ani thu asoi Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan remna le muanna athlen theinan Iran le Israel kara remna zonga palai anin huam thu le inka hai chu an thlop thu asoya ramle mipuita na nuclear program nei chu Iran dikna chanvo ani angin Iran nuclear program kalpui chunzom chu Russia in a thlopa Iran chu athopui chunzom don ti asoi Gaza inka haipuan chungchang Israel le Hamas IO te in biak thokhatna Qatar khopui Doha anei chu zofel ani a thutluk na lian tham siam ani lo Reporter tarlan ani danin vo in Khan Egypt le Qatar sarkar kai shoina hnuaia Israel le Hamas IO te chu Gaza inka haipuan chungchanga athokhatna atan Qatar khopui Doha anin bia darkar thum chuang in biak nima se Israel IO te jinga thutluk na siam thei kopa thunei na nei an tel lawa wangin in biak na hian mason na umlem lo ni asoi ani zanin hian in biak chunzom ani don ni asoi ani US lo azin mek Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimina thu thar thedar tu te akomna Hamas thil phut te chu pom thei ni lo ma se beseina sang tak nen Qatar khopuya Doha in biak na atel turin Israel IO te tir anni thule Israel palai te chuan inka haipuan chungchang Israel du dan anga thutluk na siam ani chawin inka hai chu an pom tur thu asoya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan zanina US President Donald Trump nen anin biak na chuan Gatara in biak na kalmeka po ngong anei ngei arin thu asoi Hamas hian Gaza inka haipuan ani chuan mitam takin nunna an chan pha na US le Iran bultuma Gaza humanitarian fund chu titop turle Gaza chomdol na thonlu chu Hamas ruahman anga kalpuyan phuta Israel Defense Force nukir an phut bokani South China Sea aram ven himna ti chapnan Japan in Philippines nena indo longlian paruk ahlando di asoyani reporter tarlan ani danin Philippines Navy Chief Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta chuan Japan Maritime Self-Defense Force enkolai indo longlian Abukuma class destroyer paruk ayatlem lo chu Philippines Navy kutalan chon turin in biak mekania indo longlian te hi manlai mek anni awangin inhlan hunle inhlan turza thi ti chian thei alani lawa nakum sang ni somni pacharia chuan indo longlian hi inhlan chon be sei ani thu asoya Japan indo longlian te hian tuipui chunga Philippines ven himna konga apui ngei abe sei thu asoi Japan Chanchin bu Yomiuri Tarlandanin Kuminjun Kha Singapore Shangri-La Dialogue Chutkhom na akhan Japan Defense Minister General Nakatani le Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro ten Indo Longlian in Lan Chong Turhian Tupungin anlo in rem to Philippines Navy IO te chuan kumin chung hian Japan Indo Longlian te hi amuna an en fiadona Indo Longlian chungchanga rampani thodun na hian Indo Longlian in hlan chon ba ka Indo nunchan zira rampani sipai tho ho na te thlo theina thli thlaina radar call changkang atel don ani US President Donald Trump and BRICS to ho na chu America do na angai thu asoya BRICS ram tele BRICS tho pui ramatanga US abungro lak luwa chha za asom lak bel ani don ti apuang Nimina Rio de Janeiro BRICS thukomin tun nayaram shang insun don ton na chan bulfuk nei lawa chha lak ti san ani fole chha lak bituk mumal lo chungchanga World Trade Organization in ram shang insun don ton na in kai shwaina adwan paljut na ani baka ram insum don ton na kalphung mumal tok omsa ti chat tumna niya an soi chu US President Donald Trump chuan official social media account kaltangin BRICS tho ho na chu America do dal na angai thu asoya BRICS ram tele an tho pui ram dang te thleibik nei lavin US in an bungro thon luwa chia za asom lak bel ani don ti asoi Vena thu thar thedar tu te akom na China Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan US President in BRICS abe na chu chanle trul ati lo thu asoya insum don ton na chialak manga inbe na chung nungzok a thei lo ti China din na alani reng ti asoya
heti rualian ram chung thar chua hum haldu na awanga ram dang ne na insum don ton na konga kherkhiap lutuk chuan mason na adal thin ti asoi China Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan BRICS chu ram mason mek te tan tho ho na hlok khak tak ani thu asoya BRICS chuan bitum bik ram anei lo thu soin BRICS a chuan ram dang be na aling lo ti asoya BRICS tho ho na a chuan ram sang sangin mason narwal khai tak an chanchin thu asoi Part-time mathok assistant professor qualify lo mi somni pakwate ban phutin vo in khan MSU hai hotin zirlaiten aizo la konganzo Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thanan zirna siam that konga sarkar malak na thlop chunga zirlaiten quality education hum halna kong anzo chulom omati thu asoi Prime Minister Narendra Modi and firfiak pole rol rala chet na do konga BRICS ram shwai tu te thopuya asom Russia nuclear program chungchanga Iran thopui chunzom antum thu asoya tunaya US le Israel in Iran nuclear mun puyan be na chu Russia in adem ti asoi khati zong kha chanchin thar kan puan the chu ani